Yang jelasnya ya rumah salawat lauri nabita makai karupana. Tapi salawat yang paling sempurna kata Nabi adalah salawat yang ada pada salat tahiyyat terakhir. Pacapuranna di tahiyyat toh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina bil alamin innaka Hamidun Majid. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Itu yang paling afdal. Tapi angka sahabat puji-puji lori Nabi ta menyebut namanya Nabi yang agung dan Nabi bergembira karena itu. Yana tu ampai makalat da tuega rupanna salawat, termasuk salawati bil qulub, salawat dia banyak sekali puji-pujian. Magai karena itu tidak dilarang dalam agama. Ini mana? Kayak kami baca. Miki makan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, silakan. Miki makan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, silakan. Miki baca Allahumma sholli ala Muhammadin anabi la ummi wa ali wa baraka wa sallim, silakan. Miki baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat, silakan. Memi makada sallallahu ala Muhammad jadi betul. Siapa kan dibaca semakin banyak semakin bagus.